Abusiano nsia bobe bia wo bia ya mo adwomo akwa bemra so mamuri amaudo biso nsamwa ya kekese ani wo Sompa 93.1 FM na Sompa 98.9 FM so no ye bana ye de babesumo nsam do so nwumre na poso eni another dia NPP amanyoko no National Executive Committee one makwatena say aye balloting e won kramantemu na hwan di kan hwan eni twato na osoro ko NPP amanyoko no man tete abato Sompa FM nsam chefa pono se cheso ma yen hyehyeye se hwie be album omode kwakoto aba no acha ekra beka na wotwemienu amoma kwakoto aba ne de na omo edi aba betu bi gasrede Dr. Richard Amwako Banso akasa wose hwe mampanyi na do wontia futuo eno na mande 11 no eya ginsamu abusan for dem beko Betivi Senior High School entity ya Sompa FM nsam chefo ye tete ne se about time bi akwakobo dompi Moscow mu no mada ya ye se headmaster na de krono ato nkoda ne bi so ama posifu achi wonu mu a about time se wo mo entiase ekuo bi ya wofro wo se fixing the country Ghana wo mo so akasa kire se my Ghana woman no abai bien one ma watch me ayana famu de aboa say mampanyi na adoda nkwa ekufuado and na sokore mampom rante ne maba so the one in the mu pie kwa MPP amanyoko ne MP se wa sentiment say nyina so mu nyina ye na mfaso bie ni wo mo so MP no mu die wo kroma sei no afofro bi ka were mo ne deba somo se enumere no nsia kase bo hye nso say yedemo live e wo Facebook wa Sompa 93.1 and watch no YouTube on so yedem wo kosunya e Sompa 98.9 FM obenya no watch ye ye na enumere yaje adwaba kenkan ensemi bidin ene akosia ajewa kwade boaten mene nana ya obo amalibi aboga ensemi abusian sha semfamfiri osono ko NPP amanyoko na tena ye monemu sam deda se NPP amanyoko ne yen hyehye akwakoto ba akwakoyi mpanimfo ebetuatua amanyoko na no omomo pe national chairman na die omomo pe general secretary die omomo be bobo domo no ade ama osono ko NPP amanyoko ne kese post amanfo pre wo mu de enya asem keto akra ne ena mpanimfo koye ne kwesi brone friend se balloting a ene wa wo pe chairman no ba bia wo be kwakoto ballot box no we kra the ballot paper no so no ho dawre no mo kwoche ye kowi ase no na gese akoboko ama be bi obi abeda no o ma aye ho nsese awie I don't know penimpa we abato won sensem so ema MPP amanyokuru ra Evans Rimako eye ne so ma ba no a wo mo ekwakoto no ade ba ko amanso aba ho pa eye kwesi brone kan se album no a wo mo ede kwakoto aba no nti no mo nsese ya wo ma aye ne se Shiebe June busumi e wemine de toso dio nunkron danu nu ho de na album no woni e beto aba etwa ine ne esa ine fo a wo my God and intro do ne ntwa saso a e beto aba ne nyinara no no me de ho nkata sem nyina ma obi bia wo pre eye dibre bi e wo party nim na biam so wo so a e bia odi beko eye album no mo na untimi to aba ne bia se bia wo tu kwan no ne kwesi bone kan se proxy voters no wo so nkata sem nyina no acha kra July bosom no ya kwakurom ne de dikan na ososo do nkrata sem no bibia ba ama mpanimfo ajatum ayen hyehye a entiase ebeye adwuma won se ne ebeye na bibi nkoka akire ema ne nkoye se bia wo mo ebu amanfo bi kom ama boa eye enipa binumu a wo mo predibre ne bie ora Evans ni makonkom a wone eye nsemtwefo ebo kakra enie ye ne candidate no eye discussion ye no mudi nkita won ye momo aso te se yewi a hwebe by 29th almost a copy of the album. The tosum yenu proxy eka national elections so ye rules of engagement must say by 1st of July wa pese or apply for proxy necessary ultimate deba yensa kan no a ye bema ebe compile proxy list na ya ma candidate no omonsaka si yensa nka na chese enka ho na si ejina mu ade obi antumi nka se proxy enka ho ebi ewo Ghana omo pese ebi abibisi omkwan na omuntumi ma untumi nka se wesi ne kwan inti party no e de hyehyɛ egu akwan ma sai niema nyina no ye ne electoral commission engage ne kwan so ye de beto pepepe ama bibi akoso
Abusua we ye penny o hwe abato nsensem so ma so no gogo kwan pipia manyuku no ye Evans ni makon na yete ne nka no. Ye kwa ma no so na ye ne ye ma ne boni kwadwo bafo akwakodi nkomodi afa asemi ho nei National Executive Committee ya wo NPP amanyoko no abato a eye ballot na wonom kokoye ye no ba bia akwakohwie kwadwo ma joe ekokosi sai bibia kwesi boko se ne director of elections editu ejano bibia koso mo ne electoral commission editu me de ne chese so e ma candidate no bia be pick ne number isi ballot ni bibia e set isi obi ehun ba bia obeda ewo eye krata no so aja okoye campaign a se wo ye aja o se aja o ye oba o so ye oba o ye nkonkro o so ye nkonkro na obi su be ka se ya so ensa ebe hu mudu no cha ensem ni nyina akoso ni nyina no se wo mba bi a woda nti empenifo adi djumade ne hyehyɛ so no de na ewu mu ni se aspirant no dodo na antimi amba ni nyina ne se omu nyina ne na omoye campaign nti omo antimi amba omo representative ene ba ku mienu bi ena omo ankasa eza nso omo wo nkramponi mante mu hanu no ena bi nsusu no omo so omo ba ye no so o de executive na se executive ye omo an e wo so nti omo timi bo anan by ebe peke omo numbers no e mo hu ba bi omo beda nti no e fa ballot ne hu nsem ne de bibia akoso a e party na edikan issue statement dia ba bonti na mo bi hu ba bi a obeda nti ubisa na de e wo on menu aba asese ho na edikan wan na toso mienu e na wan so e na twato se ba no chairmanship position no a well o share chairmanship position na nipa odikan e Davi Ama Gifty aye ono asanto aye ono ena da number 1 that so ena aye former suspended first vice aye Sami Crab at this time was eba for aye chairmanship position no ono da number 2 Professor Christopher Amir Akunfi eda number 3 that so ena aye Akwesi ose AJ ono so eda number 4 Stephen Ayensu in team time aso eda 5 that so ena aye Joseph Ayikwe Otu aye lawyer Ayikwe Otu ono so eda number 6 Steven Asamoah Boateng do not friend Asabi or that 7 and the order a to ase ho eye kwabna abankwa yeboa a ono ye treasurer current treasurer our party nim ono and that eye number 8 oba first vice ono no so a Ishmael Yehuda so na Magji was at number 2 Dan Kwasmith Buti at number 3 Rita Asobaire ono ene current first vice ono eda number 4 Edmond Opompepra au free Kumasi anaso lecturer ewo ye Kumasi Technical University ono eda number 5 taso ena Kensen akome kisi ono no former Eastern Regional Chairman ono eda number 6 Derek Kweku Nkansa adodo na friend Papa ni ono eda eye number 7 ena Mike Omare Wadie ono ene current third vice chairman ono eda number 8 That's also Nowosu Kenwood, ono your former voter regional chairman, ono eda number 9, and Alhaji Masaud Osmanu, ono so eda number 10. And ono your first vice, and no, Omaba Tony here, you be a penipa me and son, Omobedi Kai, no mono article the position of a vice, Oba a general secretary, Honor, and Assembly, Oba a the incumbent, John Bodu eda number 1. That's also na Idris Musa, do not friend Musa Superior, eda number 2. Ramsey A.K. Ajmantepra, eda number 3. And Charles BC, presidential staff, Alberta Galamsis and Summer Bayero, or no eda number 4. And Frederick Oparian, some former Suhum MP, or number 5. And lawyer Justin Kubia, do not friend FP, JFP, Ukumkom, eda number 6. I see hope. Oba Treasurer Honor Joshua, Madame Mary Kosh, Odru, eda number 1, 4 years ago, about that position. That's what now ba Charles Gamna ono do na friend Dr. China former deputy Ghana's ambassador to China ono and number 2 you see them ono also number 3 and director of finance currently at the party any administration at the party headquarters qualifying Newama number 4 for the treasurer Oba national organizer ho ASCA papa Bright Esrifi Kumi ono number 1 also and set Eduji number 2 Titus Glover, a former Tema East, and former deputy transport minister, ono eda number 3. Eric Chum Amwaku, ono a presidential staffer, ono eda number 4. Henry Nana Boachi Adodona friend and be former youth organizer, and I said current youth organizer, or the number 5. And Nana Owusu Fojo, and that number 6 organizer, Oba women organizer, also Kate Jimfua incumbent, and number 1.
saa so na Helen Amadaku ono eda number 2 na Hajia Saudatu Said ono deputy to Kejimfo Caroline ono no ene ni nyina contested saa so na oba national youth organizer honom so a Abanga Hussein Yakubu eda number 1 Salam Mohammed Mustafa eda number 2 ono director of operation at the office of the vice president ona juma saa so na Kamal Goma Prince eda number 3 and Michael Ose Boati and Dona friend Pope former Bruno Ahapu youth organizer ono and number 4 and oba the chat worker Nasara coordinator no the chat no the odika Aruna Maiga number 1 Abdurrahman Diallo and number 2 Isaku Musa Kunati and number 3 Awa Mohammed and number 4 ono PRO edema YE no Awa Mohammed Tasuna Suleiman Alhassa Akapu and number 5 Abdul Aziz Haruna Futa ono na incumbent Nasara coordinator ono ena eda number 6 ena do chat okra Haruna Ismaila ono ena dap number 72 minuaba ubisa na say ena aspirant no any omo position e ballot no sa ena beye Mo any adwuma fa yenkotie director of elections adwuma NPP amanyoko no ura ni makone no mra ye ba ye besa no ato so ene da party ni isi o se ye wie ye forms aye ton ya je forms e fi omo beto forms no ho na ye ni omo aye vet ye wie no esese ye balloting na obi ehu ni position obewo ewo notice of poll so any ballot paper so enti party no ensa also a ye ne electoral commission e di no akwanya ba se ye ne candidate 48 of them ebe share na obia apeke ne position enti no ne de ne ye start ya ye turn nomination forms no nipa 52 ne ba beto forms ye jeje nomination forms no ba ko pe na ntumi ama na chese koka nipa 51 ye ba be start vetting no ba ko esi fam inte koka 50 ye wie vetting no 48 of them ana committee no ekram say ombetumi a contest two ewo mu no ba ko na ko youth organizer ba ko na ko pe women organizer omo ankasa e de omo nsa share krata se omo mpese omo beto aso biem ne senti committee no take decision say omo ka omo boy de to nomination forms no wasan e de amount enti so far the akoso no eye nenso no ye free candidate ni nyina 48 no ye from intense national chairman vice chairperson general secretary national treasurer national organizer youth organizer women organizer and anasa ye from intense electoral commission tna ha edom go through processor omo pick omo ballot position ewie no obi e de anije and every party headquarters e committee di say e ko boa amoma ye omo flyers ombe aye omo t-shirt omo be na ni nyina echi no ye hwe nim say between 15 and 17 ye be ye national annual delegate conference ronko ye wia na chese ye nya executives the party num every polling station electoral area constituency region and national ni nyina ankemfo ano party no esi ni pise ye executives ye nyom nyina across no areshima ba pa se nyame ya adoma December 7 2024 new patriotic party ebesen wini elections a ebekoso ewo Ghana. I was your for way a director of elections. Panyepa ya odaba to awon sam suadema NPP amanyoko ni Gary Nimako. Abusia Sompa 93.1 FM enyumre no nsia kase na nsam no ba bia wo bia na yeguso a ye de Emma style bia bi no sa wote yenka e osunyene abonten so ha sei Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM agyenche no nsusie share o Facebook junction so Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM agyenche no nsusie nsema ye boboso ya o de ba ye bekenkai e de amama busia ento so na yenkwa anim wa amanyosem ne mo na emrante de maba waku a ewo asokore mampon ewo aswasi abato mpesi oto sentiment say ayen semtwefo nhye mu ne de ya omo nsoma mo kanyina
ene se mraswejafo a womo ewa santema ntema sei mako aduanan ensom 47 MPs no womo kamo Matiase prin enye prin fa semfa so bia ni womo so na womo ka kiro mo so mo nyina ye 2024 elections no a Ghana ma de hye lazy ebutu amiem akwakoto no womo ka kiro mo so mo nyina ye pa na womo abepa nipa edo womo giragina wo sampesua no so ama ma komraspeje fiem sense womo de womo ni bekwa akoto MPP ene NDC fo so abro mo bia so no eba womo emfia santeman si atie fo pa twede amponyan krompon base ya do mahata mo nkumachi otuturu nso to nso ba wia obotantima odija fa dum ene mo nkum gine mata tashira mo beka hye nso a na wo twetwe mu mranche ne mabawa e wo bantima baton pesua so de se made kromenti semse ya ene mo de tujwa ene susu no mranche ne mabawa wo asokore mampon asoase abaton pesua so ora Eric we afene ne dom cheso mo ka kire mperimfo a e wo MPP amanyoko num se emfaso bia eni wo mo so ya chairman na so ye governor wona so ye hwan secretary na se mpuntuo eni akira ma sentiment sei wa bra party susu no mo bekwa abamu nyina ejina asante a na emfaso wo mo so pa ne de se yeka asanteman mpuntuo a ye wonkofo mu nyina kogina asanteman na mu ana mo ya asanteman de hia eye sa ban wo eye ma mi chief of staff from opare ofra asanteman mu ha yewura original minister ofra asanteman mu asei yewura chama wuntu ofra asanteman mu ha yewura napo ma chopoku prempe ofra asanteman mu ha yewura asenso boache ofra asanteman mu ha eye kwame anyumadu oye Ashanti Caucus chairman MPs a omo ye 47 omo nyina wa asanteman mu ha omo na yedi omo yawo because we MP 47 ya ya to abade omo kwaso omo koprim puntum na asanteman ya nkaso omo kono nkoprim yedie sese me no kasa ya kamia se sa MP 47 na ye ka no a omo free asanteman man ko omo koye no enya asanteman puntum no omo kopeye omo anyu omo ho tam ejapade a omo ayeye eni sika omo anya no echende asanteman mpuntu okura ye hwehwe na de ya ne se ye do omo kwaso omo koye se ya kwan ye school ye hospital ene ye interchange wo asanteman mu nyina be ya ye dey ama ye be ya kamia se eno de ehia wo mo companies no mu biebie ene omo award contract emo omo aho ene ejapade no omo pe nti e ma asanteman obia te se MP 47 na do omo koye no omo kope omo ngasa ye die no omo busuafo ene omo ma no omo yere mo ba nya asanteman puntuo eno ti na ye sre ye wura odufo se tu se edu ho a 2024 no ye ba ba gini nhira na ya pe eye nipa makomako eye 47 no no ma gina ma asanteman no ma ko agwakopem puntu aba nenim se ekwan a we mu di ya faso no mo fa yemfa sa kwan ne so no ndo bo agwakopem puntu o di abra asanteman eno ane di ahwe to o magu yenim ase o ma di ehwemo because o hwe yero safo mafo enkomo kodi ye se ye pregana fa wudie na asanteman ka ho a na ekire se na na Akufo-Addo asafo mafo so na tunifo na se wo hwe se na na Akufo-Addo so oba ensema man kofa ekafa ne ho se na na Akufo-Addo obi ti asanteman oni asanteman ho adwene pa na de amanfo ka kire emre bi abra ye kwakoto aba no yes su se asemo mo ka ne ye no kore because oba ye no ni mpuntu nyina ne se nyankran a ya achemi ni Eastern region ni mpuntu nyina ne se yankran a ya achemi Eastern mo pa sabro mo ko chebi ni Eastern region mo kwa no mo de ye koso na mo hwe de ye koso wa asanteman ni amusia we ya branch ne mapa wo asokore mampon ye wo asonse abaton pesua so asantema se ne ete o monkanto mo kire se MPs mako aduanan so 47 no se beye no mbedidie amamofu ayedokose se no boada sen ene ye chense ne nkoda bi edi mu pilolo ene hia wonum de mom se asantepa beko nanim ya kwan ya sei onbehwe ama contractors ya ye de ama oma yeso adwuma no eno de wo mo mai ba kokora nto mo ka kire mo pray enye prinfa so mo de mfaso bia eni omo sukuri mu Dr. Richard Amokoba woko NPP amanyoko ni mu a wodi mu tintima ye papa no wo kire se mampani na do ti hoyi enye de obi kan wo tie wono aka sa fimpim ye no ani dunsia no obetena akonya so apɛ ene odi seka ntamhya ne hobo kire se wono obebubu nu agu na sum entide Ghana fo beka bia no agu na so achi ne sa ne ti na ne su ahodro ne apelise koda na wo mafo no mo fam wo ya nke bi mu krampo srese nkeja
resha fo betumi akɔsɔ no mampanyi na do wanyɛ so obetie no wɔse na senta mu aba no yɛ adwene sɛ wɔde ilevi ba pɛ ɛna ɔmo yɛ sɛ nkɔm ne mampanyi bɛsi nkunya na wɔn mo so adwene ahwɛ kwampa ilevi wɔn betumi de afa so ɛne na ɛno ne nansa no mu sɛ ilevi no afɛ de ho nsɛnsɛm akɔkɔ pie mu ɔmrahye yɛ fie ɔmeka sɛ yɛagye atom yi a ilevi no yɛtuatua na ɛno nɛnɛ ne wɔtete akyerɛ sɛ anhwɛ yi a wɔn Ghana IMF yɛbɛtumi akɔbi ɛne na no wɔkɔte yi a yɛwura Gabi Asare ɔkyerɛdako ɛkɔ akɔtwerɛ ato ne Twitter ɛkyerɛ sɛ baabi a wɔn Ghana keka kɔre die wɔn ayi yɛahwɛ yie paa ne ama yɛtadua mu anyɛ deɛ amɔ mpaeɛ afa nkyerɛkyerɛ di ampɔn IMF no deɛ yɛ so paa so wɔn ayi yɛbɛkɔ wɔ so hwɛ aseɛ ne sɛ yi mampanyi na do sɛ kwaba no saa paa deɛ no kyɛ sɛ ne nguaseɛ paa ɛna ɔde aka wɔn ayi nkɔnsini trase ɛwɔ ne nguaseɛ mu. Some of the person can radio show a great disappointment, incompetence because you won't be able to kai say no motion you say momo. It's almost a man no crano and some who nobody say man. Most of the women in Bibia, a work of Oneta, a Busha in Bibia, announcement is a magician. Anything last week, Kuma, MP Kuma, or say we are still not going to IMF. I can't say, Obia, we are penny music. As somehow can 77. Yansen, so why you what here you are? That's some bonita. Now, 1 year in years, now who can say their own crime for the chest? Why are there? IMF, but what's some penatures I won't add it because once a good coach talk, Unya baby and some have a IMF for them, and they have a Yanko. 1 month ago, finance minister said, Yanko, you had the number go Kwama, Yan Pepe, Missy and Yanko, don't call IMF. Yanso what fairly keke what fairly them mom so mo be so mo ye be hwehwe onyo mom Sompa 3. Dia wo ye ye bedu ho no ye be penso ade ko fa e ko du ho ye be na no mo be say mo be hwehwe osin sam wo che no dos enti de besi bia ye nko so na IMF be so mo apart from say ye se fa no omo sama o sika kakra na utimi du twa ho kakra say de yan sika bia no adi twa e-level ba me kan wa sam kan apart from say illegal no the way am I na nya papa o man ma wu so digitization waka fedia amafo ina ye mobile money na chese digitization na eba no omo ni bank account na omo ya agents bebre omo nya juma ye all of a sudden ko fa ile ba obi antimi nyina kan chese mo ntumbo sa de amode be ebe se ya de no ade ya ma amafo nyina be ka ho ebe ten me kan obi ant me sa ka say 1.75 na mo de ba enso do ye nyansa ade se ne nyansa ada country sa ye bi obi o ha was to 0.2 and they saw that nipa no the abaye wo hikra obefa ne sa enye sika kati ne mom nipa ne dɔɔso no nti we say anako nim e de enwene ho ta na bi sika ye pa ne ye gini nyina sisi a every momo fo ngo aho maka no mo nyemo no mo ne Ghana fo no bia e tax wo mu Nia yɛtene kan yɛ panyi pa ya wokɔ NPP amanyɔkuo no mu a wɔno so di mu ntintiman Dr. Richard Amuakoba. Abusanfo yɛnto so na yɛmfa mo nkɔnsɛm foforo mu na mampani na nado dan kwakufo do ɛne ɔdomfo yɛ na dom ɛma Ghana ma de hye to santere wandogodogo lai ɛkɔto abayi ne sɛ mampani a ɛgya wɔka ntam de nsi wi abogu so my Ghana de hye yɛfrɛ na no pau awieo anwumere odasuo mu ɔbɛsɔre no aba bɛsɔ ɔman nim de yakɔ yɛ nimu no ɛhyehyɛ baako ɔde ba ya ene mabunum pem nya asomfa so nya mu adwuma yeye nation builder square etwanitia efrene se napku na napko imu nsam bebrebe che fried rice mu ndema na enumu na edidimu a napko yedu bebe na yese mranche ma bawa no mo hye napko numu no asa ban sa mo matoa so aye adwuma asa wo mfi wo no bio asa ade na gu asa kunkon ho asa chesa kwakwa bisi basasi nwantan a won hye da hu ni ti ehu ni nan ehu ni nsa ehu ni bebia eno mo ne yakote ye se mampani na nado dan kwakufa ne na ba mo mpani fofa pran fofora ye so mo di bibi o mato ni se you start ye ba ya nka nyankopon ya domo a next week ya wo mo ebe pa ho ntuma na chese wo ma hyase de mrante na wurewure mu a eno na napko mrante ne maba wana ba bonten ka che mampani na nado dan kwakufa do se wo mo sere no ada wedie kotodwogu fo mensa dan sem de suma wo se ma pa che o mo kuto mo nsem na ntwekosua mampani so the you start ne beba wo se be 8 months ni a wo ma aye adwuma se napkofo no a ye mo mo kapreba no wo ma ebeyi sesike ni nyina firi wonum etietie mo kansa na so badwene ho de you start no aba wo de abanye sa ene ye nchele obiara Dennis Kwachi ye national president ya woda napkuku na no nsemo de to ne nuanom
enim kakrani yes enti menia yasɛm de eyetiawa ye nyina nim sɛ napko emfaso bebre ene de aba aban no sɛbe eba wieye ɔse yen remain at post pending permanent arrangement nipa 67000 ene o scheme no so ɛyɛ adwuma 8 months abani ntua yakasa fa ho bebre but yenya asem no pomasi bre enne aban pese olanchi bibi efe no you start is a laudable initiative say we enne entrepreneurship na ama developed countries ne omedum pempen so yenyina no ye ni gese ye pese ye bimpo ye kobo bra na se kope bibi papa bi de bafie eno nti sa aban no de scheme aba se oba be titiru magunu na ama yen busia bi na ye de ibia adwuma kaya de papa pia waya de nenso so de nti na aban no just 67000 na trainees a wontua ye ka for the past 8 months ho na sebi wakolanche you start sebi abrewa wuna de abrewa dia dia eye no watu aheda ye besra ban no ni dim e wo se didi ne de atwen you start wo se didi ne de akoma pa ene sebi gidie ye de abeta you start na chini alanche amana ye kama na ko de we si kono sa na you start ne be ya na asemsebe ye besra ban se na da woro makopin so be lanche you start no ontua na kofo yen 8 month arrears entumi emfama ye besra ye binumu ma e wo yere e wo sebi abusuan etua wata be etua like be we set to case kem 8 months sebi utie fi di case enemy na wo manager entua mo sa adwuma yifu nyina ho 8 months na mo ate se mo manager kwa ko bi radio station foforo e wo baabi wa ko si den so stom fidie egum enti wo kolanchia sebi nka mo ni beje de na ekoi ye besra ban na do dankwa kufuado wada roma you are in charge e de na eko ye ba ye nyina ye tete napko ye say na do baumia company limited sebi company a wote ye no ehin fa na wo de akuduru no akoti company foforo ye besra ban no kure ni ameni ni ma e kokoso no ye ni nye ho yenye yede yeni nso enti yesra ban no na da woro mana na do dankwa kufuado ni na aban se napko 67000 trainees e whole scheme so no is a national security threat say 8 months untu ayeka enti nana brane betu ayeka ansa ne nyina de akoma ne ni je aka bom ne de abelanche you start no Abusia we ya branch Dennis Kwachia woye national president eda Napco Trainees Association of Ghana no ena wogina ne nuanom anemu a ode sansem yi eto Sompa FM nsɛmtwefo ne mu no srema mpeni say you start ne beba on se kanwa kam nyina 8 months no on betutu efri ho no monsa they say Napco na umadane ne meni no company limited. I'm friends eh. Nanado and Baumia company limited. No work I want it. Napkunwa. Paso FO Nanado NE Baumia company limited CO. Yenwa. Edio. Mrante ni mabawa no. Woman no de. Yes, the moon. See a woman you be asim. And your mom say. I was a 4-year course for more. Now, and then some truffle sham with Debiaco so I won't come to moon. It could be our friend fixing the country Ghana. One more than first some truffle sham with the other set. And by your forecast, send me say we are seeing your food, your part and your piano. Now, so we shamu pano. I buy beer 1 more better now when you're sure. What bomb what day? Aye dwuma titiri nwoma sua so ye esen mampanyi na doda wose woni sa so mampanyi ni so ade hunu ye si na ni so no afempem ye no dunsia 2016 no en wo hye bo so betena konya so pa my Ghana ye nwoma sua no sakra ye betumi abam ampani ampani nuane ampa mampanyi beti na so no wotume de osia yoyo ama meka sei first senior high agentre ha e wo my Ghana fa na babia na tikyere ni ya wono enekuo no wodi ye nimu owura Hobson adoye wono ene gina doma nimu a okasaye afufuado ede nhumasua san Ghana ye tibre se ye pesi ye di ya ye nim se ye nhumasua ede besisa da afufuado baye ye betima ka se kwa hono modern SM president ya from Kwame Nkrumah to besisa a fact Kwame Nkrumah the northern region na yesi niawo anoma president de Kufa Dubai ano president and then Ghana baby of baby niawo ndiade ntina ese baby tuwa bi pe ana wo munya sa abanya na eto be Ghana fo nyina wo yesikaniu wo yenianiu obi a betimi leba ebetima ko school free e wo Ghana nze Jadi udi tutu ya Kwame Nkrumah eye no ho a wotimi mfa Kwame Nkrumah to kwa nokre ana Ghana yenka kasabre ya kufa do tiasi kesi timi celebrate ni ye ena mo kufa do ti ehia fo manka o mutimi go university
the university say me have been book say me ba university through free education or university a good for to assign and say we do university Ghana for my mini still which must happen because you apply for student loan you don't need any guarantor here will be as of a bit in our chance and that's what provide Ghana card student loan better one university we now we do mana wo ya na fe omo etwa de kakra the society and education changing education aye na no mo asua ba besi savelo brody beka se ti we bo ye ko sua ku ejuma ye ba mo change me ba na be obi a graduate o kita the masters ni ade o timi create one business bra and what you know no sorry to judge said ne apam say for na one more pa ban nanim guasie senkene etakaraka vocational education ye wo my Ghana mu anka ban ntimi nteretere mu nyame yadom so one mususu ye nyina aka omutirim station pro assembly hall and the dining hall eti be a yesu school bi na samuel what we say look at wo education minister akasa ko about for special what they did about what the air force so eti modern library just say STEM schools na ukwa yesi say salary the film was bibia e wo hono ya stop one so kama just say modern books education minister and the number one or especially and if I before no say project bia no make sure so no angasa wo library na ye we share a year over yes this is a science lab modern one e ju go school no a we say we go kuma to say you also dey send on kani we go be bia 16 ana e wo hono e ti ya go ye ni o go dache ya go dache so e di dache hono na ye anunu ye guys say okay we ye ke say bia we ye mo go o go so ntwe a go say omo ka say omo aye your wait my family first one of see and you must say I was on phone here turning kai Ora Hobson na doya fixing the country Ghana wono any di anymore abusia yegusua Sompa 93.1 FM enwumre no nsia kase na nsa no ba bia wo bia no yegusua ye de emamo no sa wotie nka osunyina bonten so ha sei Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM wadwenche no nsusuye Fabre wo Facebook Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM mudu on ma wo like na wo share na de wadwenche no nsusuye no nsemo a ye brobrusu ya no na de wadwenche no nsusuye no mototo no yiguso a ye beka se ne de mamo no ye bekenkan e de amamo abusu ye nto aso na ye nko anim na ye mfamo enko apue mantem ne mu ha yale mu ko pa mantem na entity abato Sompa FM nsam chefo pensado kataro no antiapono so anwumre e kire se abati akwa akobo dompem ewo Abetifi Senior High School a ewo pa mantem adaya headmaster oda school na no ede krono akoto nkoda ne bensia so ami acheche o makogu post station wabra asem na entisa enam so ma bata ne July pa yenko ama no so ne ne ma me Gloria ne ba ewo school mu hono mo enkodi nkomo eno batampa ma joy yeje na ho ye de mpacho an na sese mo free school mu hono mo kofi anasa mo da suguo me pacho ye free school mu wa gba fie na asam ne pa ne say asam ni nyina ne say me ba ewo school mu ho na me ba ni ye dey enti no master ne ajeje nkrofo phones agu omkabod mu na me ba ni free efie eko school mu ho no na I was say sankwala ni bi ka say obi awia abu cupboard na no afa phones no enti me ba ni ba school mu ho na pe na master no me ya kire me ba ne say ono na afa phones no kire so master nya botere na ntiretiro mu na me ba na me te sankwala ni bi kire say boys ni bi na afa phone say obeka say so on kasa ne master ni free police man ne ba na obekire me ba no edi hankop gu ni sa edi ko police station mo de ne kotu mu na chi na mo sa de ne ba school mo de hankop gu ni sa say oye kromfo e na mo sa de ne ko police station ho enti numu no na me ba ne boy ni din na mo ko fa boy ne so bae
ti boy ne so boy no che so onyo no na afa na ye onipa boy ba ko na afa e na omo ko frɛ boy ne ba na che se sa boy no na afa na che se master ne so agu me ba na nimu ase a enyo no ano ohunu nipa ko na wafa phone so me master ne che se wayi sa nkwala ni nyina di omo ma school ti ampa wapam nkwala na mo ma ba fie brako ani owi afon so no ono so ti school mo oba na enyo no ne fa phone no headmaster no eyi na di apam na mana betena fie wayi na di apam na mana betena fie an so hwe omo ye nyina no akwala na anya bi na eye nkwala be se ya te se nkwala nsia enokre nkwala ne ye 4 ena se omo wo fie na ma te se master na pam bi amo master ba fie na omo ne di ne de minyaaye enti they say the phone na unim say headmaster na pamo mama ba fie wa bra wo mo okro no bia nye bone bia me pa cho an omo ma bokro no so ti school ni am robbers ni mo gu school ho me pa cho an ne enti they say about time no mo ko ho no mo ko shia headmaster no dey asem na o ka de kire mo headmaster ne kire say o man kwala ni e ma school bia mi bisa no say adan na o de yankopo agu me ba ne sa akwako gina obreko a enyo no ano o kire se nka meme ba ne se na nka meme nko ame ba se me fa sanchuro ni e ka no na me kire se e kwan na o de akwala ne fa so no me nti ase enti me ye de ko omopani ho papa no so kire se obahwehwe school foforo na master ne se wonti bi ne nkwala fo no entre school mu ho enti master no omopani ne so kire ye se obahwehwe school ama nkwala na ko bra no omo be makwa ye bie school na no ye ko ne ho ye ko e papa no so yankwa nkoto ni che se omu di nkwala na bro so omo man nkwala ni enko school na mami e oba no ogina say me pa cho form 2 me pa cho an na ofri na ko school no me pa cho ofri abitifi etu ko school ni wo abitifi absec na che sa abitifi onu mo anu ote me pa cho an ejije say owo nche ofia na me pa cho an na se si en masoma nti woni fie na ebia unse bia bekwa akoye nipa mu na oba ye wachena tena se oba no ebia obusa ne se kwaku nokra bia wo mu de ka chem ne se chewpa bia ye nkonko pama wachena tena se abusa no ne ye ko so am wacheche ma kire wo me pa cho an ma kire na bisa no dia me ba ne kan ne ye ko school mu osusu na ko si ye ne eye no ano no na o se okọ report to headmaster ne ma penny be ya me pa cho ye de ekọ yesin omo hwe schools no onu na hwe director owo kwuha no onu ho ne ye de ko ye onu wo pepe ase na je se de o si ka ne de ne district no wo education anu na mokobo na mane me pa cho an e no se o pe school foforo ama oba na headmaster ne se wonya akwala no ai wo so ontimi ni esa nkwala afọ ne ntira sa school mu ho enti no obahwehwe school foforo e de ama wo enti yen tena so se yen mon centro ni bia ama ne ekosi se obahwehwe school foforo so ya hwe ni mu a papa ne so ahwehwe school foforo na no ye ko ye so oni ho enti ri cha se nya bia on be man kwala no akọ school ma me ade asem ni si ya cha na asem ni si ya no me pa cho ache kwaboso me yensa Sompa 93.1. ache boso me yensa kura asem a me ne ukai na akwala na betena fie sa boso me yensa se ne ye na di kura no o wayi na di ama omo obetena fie che ya ansa na omo be ye nsohwe no omo ye nsohwe na makwan asa bie ni ho a omo afre yen se ankwala ni mra school wo master no me number wo ho a bibia si a wo frɛ me echem se bia wo bana aye se bra me ko school mo so case we ni si ya wo nim se de oye ye ni nyamiti no wa frɛ me anka kyerɛ me se me ba no wayi na di master ne am frɛ me anka hwe ya kyerɛ me eno ansa me ba ne nyamiti na mbisa ansa dan a o se master se wayi na di o ti ni nye juma na ma glory oba no te say ni suban te say me pa cho me ba ne de ni suban de no kware ni enya de a oye kromfo na unim sa boys de yo de omo ye na se kro no to da ode ne ho bajim kakra ene ese ja na amuo no ma gloria obusa amuo no omo se phone no a ye de ho kro no ato ba no so no eye phone bai phone so no ai me pa cho phone
phones no dia master ne say wadigi schools ni nyina phones agu on the cupboard mu eti wan kire say ye ba ku na ye mienu so wadigi nkwala ni phones agu cupboard ni ene nkwala ni bi akwakugu cupboard na ni eno dia be se wo ba na gina so apam wo ba na mana be tire fie bosome miensa nie eyo noa ene ho ambubo ni sitwe no cheso master enye mmea na mo me ba na beti se ememu wa ne se boy ba ku na afa eti mame nkire wo boy na wa afa no master ne so wo me nkire no ma police di hankopu begu me ba na sa de ne koye eti asama me no ka bi kura da mu ma de akyeye anu o ma wofuo ni mo hwe enkwala bi edda self ma de akyeye me ba jo hai wabra na enye omo so na boss akro no nene headmaster mumundie nene mumfanye no na we said ngwase no agu bai yo sana mami se asem no ebi asipen amoma bo ne kokko enti na de atoswe wo mudi na dia na no ne question na pese o so da so gina so na ma glory papa asamwe ebi asipen se bia oba no ko school no mo be mfie mienu ni a na ogina form 2 o se headmaster de o ta frɛ ne ade what is school no sa asamwe ebi asi wo pen ana ai bia me pa to de esi ya me nim ne se master no me wo no frɛ me phone so se omo ye exam so no me ba na antro exam ni bi o ti school ni so antro exam ni bi eti mi me bisa me ba ne die nti a antro exam ni bi eti ma mi ko school mu ho e ko bisa me ba ne se adan no man chiro exams ni bi e no no che se exams na no mo chiro no onu no nim sa ayi na no mo chiro ni ti no oye bi ba wa nya bi eti die mi nim fa ho no o de eno gloria me eti se mo ya den se mo pesa mo ya den pa wa kwa ba ten ya obeti fie bo so mi so pesa o ya den se papa ni me pesa me ye nyina ne se master ni emma emofra ne sanko school mu na se director ne so obayuhwe school fufura ma mofra no oyuhwe school fufura emma mofra no anya sa de a menti afi na emom no kro oyuhwe school fufura ma mofra na de ya odi hankopu gu me ba ne nsa emma nipa schools ni nyina hu se me ba ne ye kromfo bra enya me ba ne ye kromfo ne de e de se fata bia no onfa nya me ba no emma makoma ento me nya sa de a mempene na mate o de ma gloria ma memfa unsia why bibia ni so e be sa ba onche why yo yanko unia ba ko no so oye ba tan sa ne ba wa Betifi Senior High School no mo a ye de krono to no so na akwala no ya pam no ye Akua Emilia eno Akua ma joy amza for ye hwese ba tan ba ko no so ne ba ekodi nsensem wo headmaster yinsem wa Betifi Senior High School a wo apoemantem saa se wo mabokro no wa brankodai wo momokro no wa pam wonum ama ma betena fie wa bra amrobes no a wo mu wi ankoda ne phones no a wo mu no wo mu da sugu school ho na we no mu de kese wo mani mu hare no mu ni kama funti no wa wo mu atikwa mo ma ba betena fie bo so miensa keka kod 90 headmaster yi mine enti yerase anti Emilia yo no so ne ba e wo school ho no mu bia akoda no eno Emilia ma joy ya jo dada na ho ye de Kristo da Roma adumu yan ye de rade ase se wo ba no ye yi na dia na me ba no to me enter me say omo yi na di se o ko school ana so ovie akwala no otifie akwala ni ti otifie no omo ma akwala na ntro exam ya free education omo se nyamra no ya kwa we director issue director no say enkwala no osi wakwa kra ko pesku ama nkwala ye mo ntre fianza ana me se mente ma ho ase ente me free kra on head office no mo say the bibi sampra yempe baabi ayama nkwala ni posku na eba se nkwala no omaba no mo ayo mo fi wodi a ebi sa ban tu nkwala ni fidi oni kusie nkwala ni tifie enti me yana si da bi no me san ko da ta no tell me catch understand me mo mu de me fa ne master na won ti no me de ne be ma media fo ino catch me say ono de mfa no na ne yan ne se ankwala no school no na ono de ope
nti ọkyerɛ me sɛ Friday ɔkɔ Kofodua na ofi Kofodua ne ba na efi mu bɛba no ɔbɛka akyerɛ me enti sɛ nkwalaa ne ti fie headmaster no n'akoma mpo ɛntɔɔ ne yam nkwalaa wɔ eti fie no wasɛn yi nkwalaa foforɔ adi ama ɔmo aba fie foforɔ abiem enti na kwan biara ɛsɛ Ghana government ɔno headmaster ne fa so no ebi sɛ headmaster sɛ mo ba yɛ no ɛna wobɛto headmaster ɔyiyi nkwalaa no bi a anka wobɛnya bi mɛkyerɛ ɔmo adeɛ akwalaa bi a ni hɔ a osi so ɔnya akwalaa bɔne na wasakra wɔn nso deɛ sɛbi wɔtwa ntorɔ na ato akwalaa no so wɔkyi mi de akwalaa kɔto cells ama de ate osukuni ase yɛ gu ne handcuff ade ne fi aba police station wosi wɔn ma pono afa mobile wɔn ahunu sɛ nyɛ akwalaa no na afa deɛ ɔkɔ wie a yɛ na ama hunu no ɔte school sua deɛ eti bi ne mu nea headmaster na egye ɛwɔ nkwalaa ne ho eti headmaster no ɛkyerɛ yɛn. Eno ekia na oba no obeka na sem se na kire wo ya te se ba time ba ko church ni die mu se headmaster no ma police for by the handcuff ebegu ne ba ne nsa egu nanim ase ya wabra akwada ne mo okro no bia wo ba no headmaster ne ye ne dai me pa chao osi mo bo ma titi mo ba fon am se man kwala ne mo ba fon ana mo di mo ba fon na ko no ma titi be ba na ntawu ọmọ jeje nkrọfọ bịa na ọmụ dị kọgbu ticha ni baako dan ọmụ dị kọgbu ticha ni dan mu no ana school ni bịa kọgbu apro na nye na ọmụ akọbi sa mobile phone fọsẹ nkwala na ndị ya ten enti ọmụ na ọmụ dị sa adwuma no enti punishment ni dị ọmụ kụ nkwala na n'anim ase so ọmụ dị gu ọmụ hankọ from school họ na ọmụ dị ọmụ akọtu mama adi akye kọkọ ya nso ọmụ nipa owi adeɛ no ni ọmụ kọgbu apro na ndị ọtị school mu esu adeɛ. Ekia say mo makwakọ ya batan ya headmaster yi wogu mo mani mo asise yi no mo ye de e de na mo ye pa asise yi madam Roma na ni bibia ye mo na mo ka bia ewom mo na mo kan so a etie enti ne ade adan mo no ase ya pamataw ba bia se ko bia no madam Roma mo so mo waye eno ekia odi emiemfa unsia na yebesa ba na yenu aba bedin komowai yeda sepa ene wadaje enwumrei abusia we ya Betifi Senior High School wa poemantemo ena yeko ya headmaster of the school na no Dr. Franklin Akufu otibi ohun otibi Dr. Franklin Akufu otibi otibu yo otibu eso na headmaster of the school na nakoso ya ye frɛ no chire mu nyina chire no na oye no so na eduro ndie ai oso asem na ko din kran fo no ho nti ujade amankra fo no nti ye di achire why ye be kwa akɔhwɛ baabi kwa akɔsi be kwa akɔhwɛ baabi na sɛ wode kro no to akoda so sɛ te saa sɛ ne awofo no ne yate wɔ no asɛm nti ya akɔso me pa de ankam de beje no oh ye nyanto boase no kura bi wo baabi ono nyanto boase ansa no de hankofu gugu nkwada nkwada so no kura bi wo baabi no kura ne de na de kwa sese nkwada yi school no nkwala nyina edi adanse se wo munim ho e de enko na headmaster eye die abuso for your kodoma akropon ni mu na akuafo ya wo mo nso so na esuwe wo no mo kyerɛ sɛ fulani fo edi wo mo ni sɛ prefer pa ma make say wo mo no ba ye nyina fulani fo di wo mo na ntwie aba wi amenne wo mo nya bibia no mo tumi dia bibia hini ni bɛse wo sɛ wo mo ko mo krom kasa na katapro na mo ani di so jajaja na sɛ wo mo we emfudie no de kɔ amenne amanne akuafo ntimi enwi do ba ye bia na santi wo mo ka dia kyerɛ empayifo se won ma memo anya bibipa bi amfa ho fulanifo ene wo ma na ntwie no a wo mo ankasa de mra be hye wo mo se makunkum wa no ama de besie no atumi asie ye ne akuafo bi edi nkomo mo ma yenti wo mo mafu ameye nyina na ntwie asemfu ni nyina ya na monde ye tu abre emfasuo bia ni wa abam anantwie ne de mafuo pa so koduru ha be de ho yi kwane se mfuranifo no se be here ni jabe ni be komu adidi o one de mentimi
ye fo mpere no nyekunafo ba asemfo no mpere no kro ha committee antima ka ho hwe e wesi sa bribia atwam ya ne kuyase hene abobo na matu hene ani kuruto miensan dwen gidie na adomase mpanifo ekohia cancer fo se ye wo problem ti kana ye be fa so a anantwi no be jai ye ne nana no nkoka ya anantwi ewura no be invite be ba ma uhwema jama be nipa mienu pe ne bae nti mpanifo kwampa bi a ho fa so boya anantwi se no ano bejo na akuyafo ye nyakwana ye adwuma momwae anantwi de ade bedo ye kuro ha no wakoto nantwie ne fulani ne kura wanfu wo koka nantwie na se fulani ndi kuta ba no do bebo papa bi we ye nkyene fulani jali okwa na fu se ne nya ne yire ne kan manka be ku no tu wure ho nantwie se ne nema onko kan fulani pagya ba papa ti hwi moja ne mesen ko hospital fulani ba ko betima kan nantwie be 1000 nti ko hia ne fu ba kura wusuro na san ya nua ketua bi kura ha be koto no mo na bo wurem asan ko du police station do ma hinkuru nantwie be se wade no ko bor ba mane a be hwe so nka ho asenyi council fo wa nantwie have fo wa nantwie 20 se wo ko kan ye be ka chiro ne se wo ko mfuo ho a hu nantwie na fa penti fa nantwie ne ho na fe brafie baba mane ni nantwie be gina ho a ma di penti I was your phobia or what do macropon mu yer no wobono mantemu and I want much say Sunny a full and for a do woman ni e won potam ho no de adru no panyifo mamu a wo mo ankasa edemra e be hyewomansa cause ye na ye ni kakra bra yemra I was for your general so ne atonkra ye be saba Sompa nkomo abusuafo moni me nyina be ya dwen se enye nipa nyina na sasem ha wo mu wakukuduro betra radio so beka wo no masem nanso asam no se yensa ka dia abedwafo ne arefo tiefo ye de anim die be sesa adwene na obi nso ho ato no sompa nkomo yese awade bie ni wa aseye bible say na obema ni hu oba no wo se a me honam ni na me dompani sete sadia adene ye ware wi a na yesi akire oba ni wiem bema ni wiem de friend is cheating no ye be ready de ba bible say obema be jane jaho ode ho ba akofam ne yere no ma ye honam kro na fe aden ene ye wade wi a obe ye japade ani kuni be me ye japade ani yere nim awade mu kwase ebuo ni nyina ye be hwe sompan kom ye de ye say asem bia fabre ye ne ye tiefo ne abedwafo no bedi ama enti hia me ohini ni ama crunch adazoa sofumami premaini e wo sompa 93.1 FM efiada wey enumre no 9 kopema enumre no sia ye ne ni ntini ni akokuru bete ya omunima awade sem ye be kyerɛkyerɛ na wawade no ebeye yi sompan komo ye say awade bie ni wa aseye na wawade be say ya ejina wo so Abusia yesama makwa babio ba Sompa 93.1 FM enwumre no nsia kase so na sunyane so no Sompa 98.9 FM yento asoe na yenkwa no yedemo ko eye Amanfi West mensinemu wato emantemu yatisa reho sembiesi yenua Eben K Boafo ye oye adwuma wa Hobrase FM asem ye ordinary kotwe se no neta sentemo e de akiri yenkone ne nkodi nkomo Eben majoy mejo so mini abema boy nkomo yate se nipa miense bia kwa koto nsuo bi mo ama nsuo na fa omu nyina etesa chechire mu kakrai yo minia sa asemi ya enye de esi ewo kuro bi friends pentu so ewo Amanfi West mensin mu na sa bia eye bia ya eye Amanfi West eni awin ebo hye ewo tano no so pe ne senti no tano no ene ye hye ewo Amanfi West eni eye awin entem na de tie ne se mranke makomako ensia bia wonomu eye se womu ekwa haben mu na wonomu ebetwa nsuo no eye tano no ansa na womatumi aduro mo haben mu no Emranti makomako nsia nyina eforokodo ya na wonomu etwa nsuo yi eno ene nyame amfafi a emranti ye ko ya wonomu eba no kudo yi ebeda ne butu ya wo nsuo ni mu a emranti makomako nsia nyina timiti gu nsuo na nyame nchade se emumiensa etimi efuru nsuo no etwaye eba fie a wonomu enya motiri didi mu a miensa aka no de nyame ampata mo wonomu so entimi MP amfesu yi ma samre no kasa de wonomu nyina timi ahwere wonomu kwa yemranti miensan na eno ada ya mede mani chire mu ho na tese ebo beze awia donko apempepepe no na nyame nchaade wonomu atumi ayi wonomu a eka mu anaso wonomu a eka nsuo no mu no wonomu atumi ayi obaako ede na beto konkon so a aposifo ina doctor fo so aba ho na ye nananom ene mpanimfo nyina so ewo ho no mu a
amane ne member be wo so mo ye ene mmere mu de wo so mo ye bia no wono mu etimi ye se wono betimi apɛ ye de wo ma yi no ekrabe na me ne ye ma ene de so de me de mani hu na de mate so kyerɛ sɛ wono mu etimi asan so ayi obaako de na aka ho a sesei wono mu etimi yi mienu ena afiri nsuo no mu a aka baako ena wo da ho wo nsuo no mu sesei am no kasa yi empanifo egu so ehwehwɛ sɛ wono mu sabetimi aka no na wono mu ayi na mu no afiri nsuo no mu. Yo, eben na nipa na insuo fa wo mo no wo mo nipa wo mo ni mo wo mpotem ho no ma na anasa wo ho a mini ba ma de tie no se enra me ne kurum ho hene nana akwaku bona me ne di nkomo ma wo kire me se saa mrante makoma kunse nyina mrante a wono me hoho ya wo mo tu kwan efi wono mu kurum se wono ba bedi pa ne se ntino me pe bibia kodi ene mba de ne nam mrante nyina eba ye se wono ba bedi pa no bra na wono mu enam nsu no so etwa se wono mu ekwa haban mu no ene kofa sa wo ye ne enti mrante nse nyina no wono mu nya mrante a wo fi kurum ne mum omo ya hoho mo fi baabi ena ba eba bedi pa Mumiansa atia be shia mukufiri kwa mwe. Eben pa ben no mo ba bedi no nsuo no ho a omokoyi. Mini de atia na se nsuo na chi no akuafo emfudie bebre e wachire. Ne se ntino omo twa ye se omo kwa haban mu. Meka haban mu na me kire afuom. Ne se ntino emrante yi etwa se wono mu ekofuom a omo ko ya wono mu ba no. Na sa wo ye na ibesi okwam. Da sepa ne wa mani a wode abre koso ne de eche bibia ni anu ama yaso atewan ye da se ne wadaje ene amani a wode abre ye nwumre abusua we ekotie bese for professional konkonsene a oto yankra efrie eye wasa amamfine ne mpotamo eben ke boafo a oye adwuma wa hobrase fm ne ko ne nchen a wato yankra ne ntiare ho sempa koso ya ayu yo ye nchane ba messages no so ho amfa winchim ansa ne yakọ messages no so na team legacy for ese ye nkanche mo se mo mrante ne maba wa no a moni eje sinitwa ho a mo pese mo ko sinitwa ase mu no wo mo se wo mo the series B ba wo mo atuden se eba ne sei TV series ne betwa gu Sompa TV so na nefe ye nyasem ketwa mese oso ne je ho a odonfo ye adomo a kwasi da ebe ya hia yen Sompa FM ni ma ye wi adonko pepepe acha kra 130 hia yen na so wani je ho a sa series fa ho be sembi mese oso pe hu nchemu bia eya no afre 0548 307198 0548 307198 and a 020-155-5361 020-155-5361 na yayi nuano mezi fo kire se yi niam bia yira na wo chese obi wallet mu na sika kakra wom na magazine 23 mu honomo in front of Ben's fitting shop wa ye ben masala chi no honum ena wo ya no a wo nam no o wallet ne se free toy se wo bo apa ena wo ja to honum se obi ne ko wiade beto honum a wo mo se wo mahu intimesre wa se bia wallet ya yira na cash gwete kakra biam na o Ghana card him ene o document bi hihim a yesre wa wo mo ede ababeja eye Sompa FM ne Sompa TV ase na edin ewom Ghana card ne ase edin a ewo so smart nko smart nko wotene se odi no anu aba masa mame meri meketre manwumre smart nko tuba na wacheche ni ma ne wum nyina no ne yada wade de ama akoso ya na me fa wintwem agwokro mafia series no so nyame ya domo a eba so July bosom da tosumi no na eba so ntia no ma hye no so de mai mementa enumre no nwotwempa mu kopem no nkono eso wayo si one ventures na nature one media akabo mu jai series no kama se afutuo bia bi wom wo be hu wayo si wom akabeneza wom kwakuma no wom konfo kolege enti wo besrea ama wo ha no wadwendwe no watu biagu wo bo so asene a fra homen 0249 942-842 0249-942-842 Yabajo so busuafo yemfa madwen kire ne kakra bi na fei yemfa ensi
Amisco Spelele Kaswan or need free Rise Ghana and was one more year and then can on one some dear so was rather was some may break you tom Atanga Bernard one also so need dear any and was say what ya quantanas or need dear free and Yami NPP Amanyo Kuno you Atanga Bernard Chrono was singing me and NPP Amanyo Kuno my gun and wire din papa wa may you who ye nim ye who ye chi and watch you know Atanga Bernard what the end door so do I have a corner of France from Febimra and Anakia Martin one so the dear enam young koyanim Christopher Kaswa what the dear ebai and the drone wire damwasi and ne Edumre Koko agent of voice editor wa boabi Fia ejewa kwadia akosua somwan yoma guachire akosua hododo no nyame wonsaw yare na fe kwabna kase wahene ni amakranches of mami premeni wokwaya online nso amofi wono na hwe edi ho dwuma MCR akiola catch school fees PK ene Rocky na fe enkae ni nyina wono nyina dom aboa yema yede ba yen samfo panyin oro sante aboa Benedict wono so asemu medin ene akosua ejewa kwade aboaten mene nana ya aboa malibia boga ya fanka ibo ntwamu tew everyone for say wo fa ehyen eya commercial car bi efri macro ya na nka wo kotek ana wo Toyota car o car key no eka saa car ni mu a adaroma bra swami Nom hotel no one mo an hwe ani mu so Shell filling station bi wo ho enchen pe eho na Sompa yewo me say susu biem obi a wo car key eye Toyota car key aka kam wo fa car free macro ya na wo kotek ena Toyota car key ekemu no yesero abra Sompa FM NTV ye wo soame Nom hotel no hwe ani mu so Shell filling station bi wo Shell ne nchen eho ne wo ba no ba becheche mu ekwan kora fa so ye wo dia na ye de wade amawo eno achi obi a won so fa trotro efri kejetia na wo kwa abu akwa ena no wo kwa da no free bus awia no mienu kwapem ne no miensa so no ena wo so politin bag ya na kita wo na sika kakra wom book wom ATM card shem ne nyina ka ni mu a adaroma wo so bra so ame ha na bra be kire wo so fa ka efri kunsu erekwa macro no onso so abusuafo onso ja envelope bi na sika kakra ewom adaro ma oba Sompa hanum se ya ye beje so papa bibia betumi akoyie dia ma na sefra homan 0249 942842 0249 942842 na yenye woso ahasa ne den kai boni nyina esi sebredie man 88 wadi asem pedi padwumadie no etwaso Onitimbi pue opue ya wampue ni kwao odi enije ni nkwansha abrabo mu afutu nyamsumu ani daso ade enije abro ni panyina